Kako je viđenje Jevreja, a kako hrišćana u pogledu Isusa Hrista? Pa da, to pitanje Isusa Hrista, mislim, istorijski gledano iz ugla hrišćanstva je veoma značajno, naravno, ali je suštinski vrlo jednostavno. Kada se govori o Isusu Hristu, to je koncept mesijanstva koje je, kao i većinu stvari, hrišćanstvo uzelo iz jevrejske vere. I naravno, sticam okolnosti i istorije na određeni način se to dalje razvijalo, naravno. Problem tu sa judaizmom i gledištem na Isusa Mesiju je to što ako se posmatra ideja Mesije iz vizure judaizma, to je onako vrlo jasno objašnjeno šta to treba da znači. Osoba koji se nadene jedan takav status, vrlo je jasno šta ona treba da radi i šta je njena uloga. Zašto Jevreji ne priznaju Isusa Hrista? Zato što on ne ispunjava te uslove koji se očekuju od Mesije. A to je, ne znam, najosnovnije kada se pojavi pravi Mesija, naravno govorim iz ugla judaizma, svi će znati da je to Mesija. Neće biti razloga da se to objašnjava, da se bilo ko ubeđuje. Ceo narod na ovoj planeti, svi ljudi na ovoj planeti bit će svesni on je Mesija. To je to. Eto, to je po meni možda i najbolje objašnjenje ko je Mesija. Znači, to je entitet, osoba za koju će svi znati u srcu da je on taj. I to je to. Pored toga, postoji mnoga druga pravila gledano iz vizure jevrejske vere, a to je da, ne znam, da on će da uspostavi hram, on će da čini određene stvari. I na osnovu toga mi možemo da proverimo da li je to Mesija. Još jedna otežavajuća okolnost po pitanju Isusa je ta što u vreme kada se on pojavio, to je bio jedan period kada je ta ideja bila onako poprilično mainstreamizovana. Mnogi su utvrdili da su Mesije. To je onako bilo poprilično rasprostranjeno. On je bio isto jedan od ljudi koji to tvrdio. Tako da, na kraju, kada se sve to pogleda, u stvari, mi tu imamo priču o Mesiji, gde danas, na primjer, kada se govori o tom nekom negativnom posmatranju Jevreja i o tome, na primjer, jedna od tih ideja je da jevrejski Mesija je antihrist. To je onako poprilično rasprostranjeno jedno objašnjenje šturo. Naravno, mimo svih pravila i prosto onako tendencijozno loše tumačeno. Ali onda moramo da uspostavimo pravila šta je u stvari antihrist. Jer ako posmatramo antihrista iz ugla ortodoksnog nekog hrišćanstva, tvrdokornog hrišćanstva, pa svako ko nije hrišćanin, on u stvari se klanja antihristu. Klanja se onome ko nije Hrist. Što opet, mislim, iz tog ugla antihrist nije ništa strašno, jer antihrist je prosto osoba za koju određena tradicija tvrdi da nije njihov. Iz ugla judaizma antihrist nije ništa strašno u smislu da Jevreji ne čekaju Isusa Hrista. Tako da tu nema se problem sa time da li je jevrejski Mesija antihrist. Jevrejski Mesija nema veze sa hrišćanstvom. Iz ugla hrišćanstva on je onda antihrist jer se suprotno definiše od onoga kako ga hrišćanstvo definiše, a opet judaizam ima svoju sliku Mesije koju će sve druge religije tumačiti anti njihovi.